Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungiqhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kuzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizolwe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuthi lezi ndaba-ke ongakwenza-ke njengamanje wena-ke lapho ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje-ke i-M_K laphana-ke igile iy'manga-ke ngenkathi-ke enikela-ke ngamaphasela-ke okudla-ke laphana-ke njengoba sonke sazi ukuthi-ke izolo-ke kade kuwusuku lomama-ke i-Women's Day laphana-ke public holiday M_K-ke ibe-ke sikhipha-ke laphana-ke amaphasela kokudla-ke ayonika-ke laphana-ke ayonikela ngawo-ke laphana-ke kuwumama-ke. Isolezwe-ke libhalile-ke nangale ndaba-ke labhala-ke lathi uma ngikufundela qeketha qekethwayo. Yenzeka indaba iqembu le-M_K linikelela izalukazi zaku-Ward 93 ngosuku lwabantu besifazane kwavuka amagqubu kwabagilwa ngosuku lokhetho. Thola isolezwe langempelasonto uzwe ukuphawula kukaqekethwayo ngokwenzeka kuleli. Kubhaleke isolezwe-ke laphana-ke ngathi-ke isolezwe selifaka usawoti-ke laphana njengoba sonke sazi ukuthi-ke izalukazi-ke zaku-Ward 93 zenzani-ke ngosuku lokhetho-ke laphana. Kodwa-ke mina ngizocela lapho singena ama-comment section futhi umbono wakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke besiqinisa nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuzi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke.